Ok, super. Ja, samo to. Lep pozdrav in dobrodošli na simulaciji Evropskega parlamenta, Evropska poslanka, poslanec za en dan. Evropski parlament v Sloveniji vsako leto organizira simulacijo Evropskega parlamenta. Pri tem spoznajo, kako je politično argumentirati neko stališče. Kaj vse pri tem pride v poštev, kako naporno zna to biti. Po drugi strani pa tudi spoznajo politično dimenzijo dela evropskih poslank in poslancev, ki včasih precej zakomplicira življenje, tako na osebnem pa strankarskem nivoju preferenc. Letošnje leto je tema digitalni skupni trg, ki je eno od tem, o kateri evropski poslanke in poslanci danes odločajo. Evropska digitalna agenda je za razvoj celotne Evropske unije ključnega pomena. Svet gre vse bolj v smeri digitalizacije, tako upravnih postopkov kot nasplošno našega vsakdana. Počela se pač zabačiti, smo pač šli pokajati. Saj sem rekla, zakaj mi ste na mene funkcije, stvari. Tvoj glas je bil odločilen. Seveda. Ja. Kje vidite vi rešitev za to, kako bi to? In te uredbe je v bistvu, da bi vsi dostopali do interneta, do Wi-Fi omrežij. Kje je problem? Digitalna agenda je izredno pomembna, ker je to bodočnost, ki nas čaka in ker nočemo, da bo Evropska unija v tem nazadovala in ne bila na tekočem. Letošnji simulaciji postane Evropski poslanec za en dan smo dodali še novo vrednoto in to je vrednoto večjezičnosti. That those technologies are easily scalable, easily upgradable. Izda eine corruzione? Propongo che iniziamo con il dibattito. Basically, it means it's a shambles. Donne che oggi purtroppo non sono più fra di noi. Grazie. Jeziki so del Evropskega parlamenta ne samo v podpori delu, ampak tudi v tem, da je to velik prispevek k identiteti evropske demokracije in skozi vsakdanje delo dodajo prek prevodov, tolmačenja, sporazumevanja. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. In order to facilitate the communication between the members, the legislative work, but also the communication with the citizens through the web streaming of our proceedings, the work of the linguists, interpreters and translators is crucial for the core of the work of the Parliament.